ukuthi u2026 wakho uzohamba kanjani. Bekumele ngabe lokho kahle kahle masikhuluma iqiniso, bekumele ngabe ukuplanele last year. Ngoba manje khona isikhathi yonke into isikhathi sayo, khona sokuplan, khona sokwenza. Njengamanje sekuyisikhathi sabantu abaplanile abazokwenza. Mawusathi mfowethu uzoplanela u2026 njengamanje, usulethi for iplanning ka2026. Njengamanje thina sizolwa nabantu abazama ukuvala lento iplanini. Before mfowethu uthi lapho ukhona ubulewe. Before uthi lapho ukhona uvaliwe. Before uthi lapho ukhona uthakathiwe. Ake siqale sibuze wena kuqala ukuthi yini oyiplanile ukuthi ufuna ukuyenza ngo2026. Khumbula ke noma yini empilweni oyenzayo uma izophumelela uyiqala phansi bese iyakhula. Noma yini oyiqala phezulu isuke izokwehla bese iyaphela. Ngisho ungawina imali yelotho, mawuvele wawina imali eningi izophela. Kodwa mawuqale waba yihustler uzonyuka because ithi lento umqondo wakho kumele ulingane nangendlela owenza ngayo izinto. Kumele ibalance. Imali onayo ephaketheni ayilingane nengqondo yakho. Because once into kumele ikhule empilweni, aqali ngokukhula iphakethe lakho lokuthi imali ibeningi. Kuqale ukukhula ingqondo. Kodwa usiyane wachaza into ejule kahle. Kuqale ukukhula ingqondo. Mayisikhulile ingqondo ibe enkulu. Bese ke kuzoba ukuthi into oyenzayo wena uyakwazi yini ukubekezela. Khona abantu mfethu abanama plan amakhulu mfethu ala emqondweni, kodwa inkinga uyaqhamazela. Uqala lokho aqale lokho. Impilo inesikhwele. Impilo ayifuni wenza izinto eziningi kanye. Impilo ifuna wenze lokho kuvuthwe bese uyabuya uzolanda lokho okunye, ukuthathe nakho kuvuthwe ubuye umthola umuntu esenza amabhizinisi amaningi but awaqala umngane. Uqala ngenye ivuthu uze kwenye ivuthu. Khona abantu abaqhamezelayo. Ayikho esavuthiwe kodwa kusasa ukule business meeting, kusasa ukule business meeting yonke ibizwa ngeconfusion. Uconfusani? Uconfuser idlozi lakho ke lapho. Uconfuse ipower ohamba nayo. Ngoba ipower ithi wena plana bese kodwa ke osukuplanile bese uyahlelelwa. Ngenkathi uhlelelwa bekezela ke wena. Bekezela ke. Ungathi usahlelelwa sewuyaduba sewuyashiya. Sengoqala okunye usafuna kuhlelwe futhi naloko okunye. Kuthi maqamba kuyahlelwa usuyaduba usuyashiya. Kufana nomuntu ofike ezofuna usizo exakwe izilwane endlini. Yes, uyayibona izinto ziza kuyena. Uyazizwa izinto ziyahamba endlini. Uyezwa kuvuleka ompompi endlini. Uyabona ingane ayisebenzi naye unezitho emsebenzini. Uyezwa uyacindezeleka imali yaphela. Uyabona naye ukuthi khona into elwa nami. Naye lo sikhuluma ngomuntu la mfethu ongagudli. Kodwa ngomuntu ozwayo ukuthi ayingeke izinto zami zibophile. Mfethu mayibophile impilo you feel ukuthi impilo ibophile. Uyabona ukuthi ayingeke impilo ibophile man. Impilo ibophile man. Ngithi ngiyenza kwenzeki. Khona la kubophe khona man. Bethi uphuma ngemoto, imoto iyashayisa. Mayingashayisanga uthi uphuma ngayo imoto, ivele sithubeni imoto seyifile. Athi uthi imoto mfethu ibikade eyipaka iduma, athi uyayidumisa ekseni, ayisaduma. Athi hayi mhlawumbe ibetri, iboost imoto. Iboost imoto still ayiduma. Bizo mechanic abathi inkinga ingaka. Kodwa uyipaka iduma. Lo muntu uyabona emfethu. Hey, umuntu uyakwazi ukufila ukuthi no, mina I'm under attack njengamanje. Into zami akufanele ngihlakaniphe kangaka. Akufanele ngumuntu opassionate kangaka. Akufanele ngihard worker kodwa ngingenzeki. Yes, ngiconsistent. Yes, ngifocus. But akwenzeki. Ngiyabona ukuthi khona into elwa nami. Awudinge ngishisa ngoma sibhule. Khona abantu empilweni abangadinge kuhlolelwa, abasuke beyazi inkinga ukuthi izinto zami ayivumi. And ngiyabona ukuthi khona into engivalayo. Into eyifunayo yena ukuthi kususwe lento
ngoba mangasuka lento uyazazi yena nedlozi lakhe ukuthi banamandla angakanani. Omunye akafuni ukuthi uze kuthiwe khona amandla ozomnika wona, kodwa into ayifunayo nje ufuna ususe lento ayifilayo ukuthi iphazamisa izinto zabo. Ngenkathi uqala ke ubambisana naye ulwa bafethu ngicela ukuni-assurisha ukuphumelela is not easy. Ngenkathi uqala kuvuma ukuthi asilweni siqaqe lempi obhekene nayo mfethu, khumbula njengoba lempi ikwazi ukuvala izinto zomuntu, njengoba lento ikwazi ukubulala imoto, njengoba lento ukwazi ukuyifila ebusuku ukuthi khona, kusho spirit esiphilayo and esilwayo. Noma yinini mawulwa nento elwayo isuke izozama ukulwa back, isuke izozama ukulwa back liyonto. Ngenkathi ulwa nayo ngoba lo muntu sefikile wathi King ngicela ungisize ngomakhanda oil ngifuna i-breakthrough, ngumuntu enenhlanhla ngiyazazi but into engiphazamisekile. Ngenkathi ngivuma mina ukumsiza siqala silwa, lento esilwa nayo izozama ukulwa back. Khumbula ukuthi yona ilwa back kodwa vele singaphakathi endlini ifuna masiqala asilwele ukuyikhipha ngaphakathi endlini. Masikhipha baba ayikho into othi mawuyikhipha ithi kulungile sengiyaphuma ke, khohlwa baba. Mawungafuni ukungizwa wobuza kubantu abasuke bengene endlini zemxhaso ngenkani zinga allocateelwe bona ukuthi mase bezokhishwa ukuthi akuzone zenu zinabanikazi kuba lula yini, noma yini esingenile ayiphumi kalula, phumi kalula baba. Uma ngaqhamuka umuntu ethi ngizoyikhipha izokhipha, baba ayikho into ephuma ingalwanga. Sometimes ukugoloza ngisho umuntu oyi-tenants rent umuntu mase kumele aphume kucaca ukuthi hayi ngeke bese kuba umthetho ke i-landlord ezokwazi uku-apply ukuze akwazi ukuphuma, kodwa ubone bengafuni into engenile ayiphumi kalula. Angiphathi ke esilwane because isilwane sazi ukuthi sesiyakulawula, sesiyakontrola. Uma sizolwa naso baba mhlambe sesenza umonakalo emsebenzini wakho, sesenza umonakalo emabhizinisini akho, thina mina masengifikile funa lo monakalo esisuze emsebenzini, funa nami ngikwazi ukuthumela eminye imimoya ezoya kolungisa le mimoya esithunyelwe isilwane ukuthi iba nezitha emsebenzini. Ngoba unezitha nje ingoba khona impi enye usuka naye endlini esifika emsebenzini yathola abantu abanenhliziyo ezimbi ezobasebenzisa bakuthwalise kanzima. Uma sewuzile kumina umsebenzi wami nami ukuthumela imimoya ezohamba iyodila nalabo abantu. Ingakho umuntu ubelwa nawe sewuhamba mina into ezokwenzeka uzogcina lolwa nawe ethola abanye abantu azoxabana nabo emsebenzini noma abaphathi bavele bamjikele. Imimoya esithumile isingene kubaphathi, isingene kwabanye abantu ukuthi abamdistract ukuze angafocus kuwena, wena bese uyaphumelela. That is why kuthiwa wena okwehlisa umoya uzonqoba, okwehlisa umoya. That is why ngithi ayikho into ebuhlungu uthi uqalile umuntu usumlwela isilwane sakhe. Uma ulwa naso bese sinengane lesilwane lesi, izingane ezisekamelweni ezingane, izingane sezigcwele komakhelwane ukuze bakuthwalise umzima, njengoba ukuliwa naso kudestroywa i-team yaso. Sekufuna wenzeni wena? Ufuna sibambisane. Uyacabanga mangathiwa umuntu uyamlwela uthi usamlwela umuntu bese uthi kunensebenzo ekumele ufike kuyona nawe usuvuselela amandla sobe sihlangene ngomhla ka-3 March. Sobe sihlangene ngoMarch, njengoba sobe sihlangene ngoMarch avele umuntu angafiki. Lapho you are in the middle yokwinqoba lento. Ivele imenze lento avele angafiki. Kuvele ukuthi isakazeka phansi ukuthi awe senilwe kangaka lo muntu wavele wangaphumelela, bekumele aphumelele bengezokwazi ongcono abike khona besobona simthumelelana ukuze singaphazamiseke empini esiqalile. Ingakho kwakuthiwa kuqala mangabulwa kuthiwe uze ungabaleki, ibheke impi ngoba njengoba usuzwa umzima nalabo obhekene nabo bayabuza umzima. Ingakho makuthiwa ufunde esikoleni uze unga drop out njengoba sekuqala ukubanzima. When you going get tough, gonna be tough, let's get going. Mangabe ugijima race masuqala ukukhathala nalo osecela kuyakhathala isingo kubekezela lento. Bafowethu
mangakwazi ukubekezela uyothuna ekhona elikhulu kodwa ziyophela into zakho. Mangakwazi ukubekezela emendweni wakho baba okade uvuka nawo bese uhlula ukubekezela uyothi mfowethu usukwenze konke bese ushawa ukubekezela bese kuphela konke okusebenzele kanzima. Mangakwazi ukubekezela kwimfundo yakho mfowethu sewuhamba iminyaka emingaka ufunda kodwa bese uhlula ukubekezela yonke leminyaka. It's like you were wasting your own time. Kanti mawubekezela baba uze uye kuma tertiary institutions nakhona ufike ukubekezele bese uyafocusa konke lokho obuqala nezimali ekhokhiwe ziyokubuya mfethu ngoba ukwazi ukubekezela. Kodwa mawuhlula ukubekezela izimali ekhokhiwe isikhathi sakho yonke lento iyaphazamiseka. Yonke iyaphazamiseka mfethu. Ubekezele mfethu othandweni lakho as long as mawufuna ukuba kulona. Ungathi usethandweni kube ngazuthi ufuna ukuncengwa noma uyancikisela ngokuthi wena uyathandwa noma uyathanda futhi abekezela khombisa uthando nopartner wakhe akukhombisa uthando bese nibe into eyodwa noma niza kulula ukusebenza ifamily ezabe u2 ngoba mawusiza indoda ukwazi ukuvala ukuthi impi ingaqhamuki ngowesifazane ngoba imimoya esikhuluma nayo emiyilwane ngqo. Uma indoda uyisiza sigijima isilwane siyongena ngowesifazane owesifazane avela angayifuni hlobo into oyenzayo noma mawusiza owesifazane sigijima isilwane singene ngasendodeni indoda ivela ikuphazamise ingayizwa nhlobo into yakho. Kanti mangabe nenza nobabili isilwane sithola intuba ngoba nina inhloko zalendlu. Lento ukuthi indoda iphuma ibhekele iyofuna isizo owesifazane iphuma ibhekele iyasehlisa isithunzi somuzi leyonto. Kuqalile bafethu unyaka siyalwa sithi yonke into plan ukuyenza njengamanje ngo6 nango7 by fire by force ayenzeke umnyama kubovu kusho mina uKingphaka yimi inkunzi makhona omunye ongakhuluma ngenye indlela yalento engiyishoyo akaphakamise isandla sangaka right simbone. Yimi inkunzi yaka spiritual baba ngoba ngihambile ngibonile ngizenzile nginqobe ingqinamba angikremanga into engisho baba nginqobe izingqinamba to become who I am today. That is why engekho umuntu ongichallenger ngespirituality akakazalo wonke umuntu angawubeka umbono ngokwe level yakhe. Omunye aqhamuka abeka umbono ngokwe level yomnyanga, omunye abeka umbono ngokwe level yomngomo, omunye abeka umbono ngokwe level yokusonta, omunye abeka umbono ngokwe level yokuba ubuholi esontweni. Yonke lento baba sikhuluma ngespirituality. Thina siqhamuka baba as a top down approach sesikufundisa ukuthi izibhedlela mawubona kuzibhedlela ubona udokotela usayona inyanga. Umehluko uyile nyanga le eqeqeshwe ngokurecognizewa bafundiswa professionally so ukuthi umuntu usizwa kanje bafundiswa. Kodwa mawungamlandela udokotela nabo buqhamuka from kuma scientist and akuphela ukwenza research yanoma yini esikuzoba yikhamba ama scientists are there. Amanye ama scientists akabona udokotela akafundile but ngokwe research baba akwenye level ngokwe research. Mawungeza ucwaningo nje baba ama scientists the real scientists hayi nje ama scientists baba angakutshala ngisho ukuthi khona inyoka enetshe la enetshe baba enetshe bese uyatshela ukuthi lelo litshe limeleni. Ngichaza into eningi ngetshe nenyoka ngichaza into eningi. Mawungafuna ukungizwa googlisha baba uthi snake with stone webadoda bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathethe ubhakuda kuyini ngoba ngingqwane ebhoqabhoqa imiza bafokaza yimi owaqhamuka nokuthi ama scientist asesibhedlela iwona aqhamuka nokuthi inyoka ingakwazi ukusetshenziswa ukuthi ikwazi ipower yayo ukuthi ispirit sayo singene ebhedlela and basinda abantu. Ama scientists aqhama lonto and baze bangafihla mangabheka nje ilogo
uthi hospital logos uzofica inyoka ithe tshela imini ukhipha uma ungangikholwa uthi hayi mhlawumbe ibhedlela zale KZN bese uthi World Health Organization WHO logo uzoyifica ziphambene kwi WHO ilogo ye WHO yini ba praise inyoka ngaka ispirit sayo ama scientists baba koyi kuglisha uzoyibona ngisho hayi kuglisha fica inyoka zithe mase kuba kuhlungu kumina uzwe kunomuntu othe ngisindisiwe mina angihlangani nokuthi angihlangani nenyoka engadini yakhe vele qhamuka inyoka emzini wakhe engadini qhamuka inyoka ehlasa awe yini lena shaya bulala ivele iphele angayiboni iphele lephi agule ayesibhedlela alandwe iambulance ama-ambulance ngaphandle baba abantu bayidinga i-counseling ama-ambulance ngaphandle anelogo yenyoka kuglisha uthi ambulance logo uzobona ulele mfethu usindisiwe ukhuluma irimo uthi inyoka usathane idemoni ugulu yesibhedlela uthathwa iambulance inelogo yenyoka iyokushiya esibhedlela ilogo yesibhedlela inenyoka wini wena wasuba kangaka nje inyoka bathi badinga i-counseling abantu badinga thina okukubhala ngekubabone nje abantu beqhamuka la bezo analyze amasimo achaza umuntu ubotho lona ukukhuluma ngelevel shem yakhe yokuthi wasuka wayemzini nomuntu waqhashazwa yilomuntu aze kuyena wamvusa ngo3 ethi ngiyakuthwasisa ngikufundisa impande cabanga nje kusho ukuthi idlozi lakhe awukwazi ukuphupha wena impande ebusuku ufundiswa impande waqhilaza uyabuya uzochoma ngalento umuntu uthi mina ngathwasa yeba ungachoma ngokuthi wena waba islaves uchoma ukuthi wena awukwazi ukucommunicate nedlozi lakho waze wayohlala emzini womunye umuntu washelwa amathwasa washelwa zinyanga washelwa wona yonke uchoma ngaleyo lathini kangibabuka abantu kwaphela mawukuthi ke ukuleso sigaba sokuthi wena ufuna uhambe uyakugobela kwenze lokho ilevel yakho leyo kodwa musu ukuchoma ngaleyo nto akuyonto ngabreaka ngayo ngakubreaka ngaleyo nto bafu ngeke mfethu ukuthi hayi uyabreaka mina lalela ngitshele mina ngafela esikoleni mina mfana ngaze ngadudulwa wakwadudulwa wapi wena mina ngadudulwa mina ngifeyini ungabreaka ngaleyo wakwadudulwa wena ayangikaze ngidudulwe we wasilutho mina ngadudulwa esikoleni baba khona into engabreakwa ngazo awukwazi ukubreaka ngokuthi uke wasuka wayohlala emzini womuntu lowo muntu kwawuyena okutshelayo uthi mawuthi uyamtshela ngedlozi lakho ukuthi ebusuku ngiphupha ukuthi akutshele la emadlebeni athi lalela ke mawulana uzokwenza intando yethu ngeke sizwe ukuthi uphupheni ngithi mina vuka entabeni hayi baba noma ma abizwa ngoba noma gogo idlozi lami lithenga ngoye emanzini lalela ngithi mina kiwe entabeni le yamanzi ifuseka uzozwa ngathi ususitshakeza silakho manje la hayi kodwa ngiphuphe ngemanzini latha ngemanzini hayi khohlwa amanzi uzozwa ngathi sithi entabeni philo kanjalo lapha etwasini awubreak kodwa ngeke ngibezwe mina umuntu ngibezwe omunye umuntu mina abreaka ethi mina ngathwasa mina la ngathwasa mina ngazi ukuthi mina baba abreakwa ngaleyo into ongabreaka ngayo ukuthi mina bayafika bakithi ebusuku bafike bathi angenza ukuthi baba khona abantu abavuswa ngisho ebusuku bakhonjiswe makunengenamba ukuthi bazoyisolva kanjani khona abantu abangasavuswa ebusuku abavele bathathwe bazobukiswa ivideo bese kuphenduleka into ekade eyibuza yena livele iposition idlozi lakho libeke nje kwivideo masikhuluma kanje likuthi nje ngci bese uyabona ha cishe ngagaxela kanti kahle ayikho lento baba awubreak ngodoti fana umuntu wesifazane abreak ngendoda engalobolile abreak kodwa le ndoda ayithemba ukuthi ingayakini yothi baba
wena uyabreaka la ubreaka ngento engenandaba nawe kodwa ungabreaki ngazo mfethu ake ubreake ngomnyeni wakho omngcono ukuthi hayi noma engakaqedi sometime uthi hayi kodwa uyazama umnyeni wami usehambe wafika lana ake ubreake ngomnyeni wakhe umnike imoral ukuthi akaqhubeke lo sekuphele 6 months 1 year uhlulwa nje u20,000 ongiyothi baba uzobreaka ngodoti indla sak ayivali ngani yini awubreak ngento kusasa ezobe uyikushiye sewuyakhala ungilahlile iyagcina internet la awubreak ngodoti enza wena ube proud ngoba uwe enza abazali bakho babe proud ngawe umuntu ohlonipha wena akahloniphe nabazali bakho bese uyabreaka ukuthi wangenza umuntu kithi simple break ngaliyodwa wangenza umuntu kithi yes breaka ngokuthi yo ngadlula lebe kuthiwa ngidlulwa khona akudlulwa khona breaka ukuthi awe ngayithenga imoto ngempela thiwayo ungabe usasha abathakathi bazokuthakatha namanga nokukhuza uyena umthakathi ngqonqo lothi thula ungabusasha breaka ukuze sibone izithu ukuthi sihlulekile breaka ngemoto yakho baba breaka ngomuzi wakho breaka shutha umuzi wakho ushuthe uzurawunde babethengeke uzi wakho umuzi sewuwakhile breaka ngomuzi wakho baba baze bakukhuze bathi haya uvezwa banamanga lothi akuvezwa uyena mthakathi iqobo lakhe breaka ngomuzi wakho breaka baba kuze cikeke umnikazi wemfene lelele khona ashawe isiphobo athi bayamthakatha abantu kanti cha umona wakho usuke wadlulelwa uzibone esahluleki uhluleke ukuvala wena breaka baba breaka kodwa ungabreak ukuthi wathwasa wathatha inkomo zakini wayisa lapha imbuzi zakini wazisa lapha uzobreakela ba awubreak ngamasimba Chobi looking back mawufuna number yami 0798130260 ayikhenye ile kuphela nje kugood mawusenda uWhatsApp ngoba ingcingo ziba ningi kakhulu sometimes ingcingo zingene eoffice kanti uWhatsApp ungena ngqo kumina bani nje king bag kuNkulunkulu anibusise lapho nikhona number yami 0798130260 sazokhuluma mina uqalile mfethu obuplanile this year now is the time kuqaleke manje baba akwenzeke siphinde sikubheke ngoJune ukuthi wenzeni ngoJune nje bafethu abantu abaqalile ake sibhekele ukuthi baqalile ngoJanuary into bebeyiplanile ngoJune benzeni sebenzeni noma mfethu ungenza okuncane kangakanani kodwa ube khona umehluko this year compared last year this year wakho ungafani last year ake kube ne step esiyaphambili noma singaba sincane baba asiye phambili kodwa asiye phambili ngoba vele moya phambili uthi tapu show me looking back onyanyawo futhi fuck off ngeke ngize ngize ngempatha mina baba abantu abanga understand ama level ka spirituality ngeke ngizophatha mina show me how singadlala abantu khona abantu abahlalela nje ukudemotivate abantu empilweni thi wow mfethu kwantshontshwe ingubo yakho ngeke uzuphumelele usewuthanda uyozulungise le yangubo umuntu psychologically uyalimala naboshwa ngeke nize niphumelele baba impumelelo ile ngqondweni baba ungavinjwa umuntu ukuplana ungavinjwa umuntu to try something new avinjwa umuntu baba ngeke uzuphumelele lo muntu othi ngeke uphumelele yena futhi sefuna imali kuwena uthini ngizokulungisela lethi imali engaka uzoyithatha phi imali sekuthiwe ngeke uzuphumelele awuboni ngani kudlala imine game la inji idlala imine game ngeke uphumelele waboshwa nani kulungeleke lethi imali seyizovela phi imali kube kusho wena ukuthi ngiyaphumelele imali pho izovela ha
yabona empilweni bafethu yabo ngeke sishopha lapha because asiqhamuki from ama families abanye abazali bethu ibona into yemfundo abangayithathanga serious einganeni zabo khona abantu abangafundanga hayi ngoba bona bengathandanga ukufunda ithuba abangalitholanga we respect that abanye kwangasebenzi umuntu ekhaya kwaphoqa ukuthi akaphuma esikoleni ayekosebenza we respect that omunye kwakade kunemfuyo kumele kugade imfuyo wa drop out esikoleni we respect that but musa phela ukuzoyiveza lana liyonto akube into yakho onendlela odila ngawo nayo ukuthi as much as ngihlakaniphile kodwa ibuye ngishaye lento ukuthi angifundanga akube into yakho musa ukuyi-expose bafethu ama-level abantu awalingani abantu akaqhamuka umuntu la ezozenza i-expect nga-something ongcono umuntu ako-challenge athi bafethu ngifuna ukukhuluma ngo-1 no-2 no-3 no-4 ukhona yini oyi-expect bese bagaxa kwi-panel kakhulukazi ngo-TikTok kukhulunywa ngaleyonto bese efunda something new ngoba vele empilweni uhlala uzofunda hayi uqhamuka la uzokhuluma ngedlozi engathi uyazi hayi qhamuke la umuntu ezokhuluma ngoNkulunkulu engathi uyamazi hayi babalalela ezinye izinto zokumangaza makuthiwa thola iqiniso lazo khona izinto engafanele uthole lonke iqiniso lazo ngoba zingakulima kanti inhloso yomhlaba ukulawula abantu kulomhlaba inhloso nje baba even ngisho iconstitution yezwe inhloso ukulawula iCountry ngeconstitution makulawulwa most of the time kulawulwa ipublic bese kuthi abantu abaphezulu bona bese beyayidalela ngoba vele ilabo ekuthiwa balawula ingakho ngisho emsebenzini uthola ukuthi emsebenzini kune code of conduct yakhona kodwa uthola ukuthi umphathi sometimes uzongayirespect iyonto ngoba eyokulawula abasebenzi ufica ama politicians ekhuluma azaqeqemuko don't drink and drive don't do fuck don't do what so uthi uyambheka udaka uyafa yena uyadrive uyafika sometimes iphoyisa manje kubamba udaka utshwala futhi usuboshwe nanani ngelinye ilanga amanye amaphoyisa abamba amanye amaphoyisa edaka utshwala simple inhloso ukulawula bafethu kunezinto ekukhulunywa ngazo inhloso yazo kuukulawula ukuze abantu bangadlani bodwa njengelwane kukulawula lungile ake ngibambe lapha number yami 0798130260 mase kuba yisurvival of the cleverest la cleverest lemhlabeni qinisekisa ukuthi ubuhlakani bakho abube kwenye level ukuze ukuhlakanipha kwakho uconvert bona bukwenzela imali mfethu mawutshela abantu ukuthi uhlakaniphile wena kodwa ungakwazi ukwenza ukuhlakanipha kwakho ukwenzela imali hayi awakahlakaniphi awakahla izwa ngami awakahlakaniphi uyazitshela hlala enza ukuhlakanipha kuletha imali ngoba imali umavula kuvaliwe ngisho uboshwa baba uboshwa thiwa keep ibay noma keep ifine ay ngicommit offense kanje it's okay let ifine let inyuku let iCrown mali uthandaza uqede uthi njengoba ngihamba namhlanje na ngiye court ngicela ukudedelwa ngicela icourt ingidedele okay qamuke nje ubastard angathandaza uphethe inyuka athi mefika court thiwe nobabili niyayithola ibail lelo 10,000 khiphani inyuka basegoduka wena ubuthandaza uyiphethe le nyuka phinde lephakathi ushawe inyuka phela lo ngathandazanga uphethe inyuka bamdede baba bangakawazi amandle balo ungezwe abantu begoqa nemhlabeni fethu lwela ukusebenza imali bese ubona uNkulunkulu enza imlingo yakhe ingakho nje umfundisi omnothisa ushumayela agxuma afundiswi azakhale iminyembezi bese ethi ayizimnikela
athi imnikelo. Imnikelo ke babalalela iyona into ebizelwe. Hayi lekade lo msaka kade kwenzeka ukushumayela. Into ebizelwe kade kahle yilesibizo thiwa ayizeke imnikelo. Iyona ke into ebizelwe la. Wena into ayizele lana akubona ukuzasonda ubulethe le nyuka aseyibiza lo. Finish. Umehluka amaqiniso laba angafunakala. Amaqiniso angafunakala. Mali. Imali baba ngisho upresident efuna ukuphatha abantu bengamuzwa avela khipha inyuka baba yes bese ethatha inyuka ezonikeza lezi inkunzo izwayo ukuthi ngoba ningizwa mina niyamuzwa uKimbala okay thatha inyuka ethi vuhlu ngapha angithi abantu bayangizwa mina mase nginika inyuka sengiyabuya sengizokhuluma sengiphethe inyuka mangibona khona onenkani awuphikisani naye mawuphethe inyuka umbizele eceleni umfaka inyuka umfaka imali ijika umuntu baba kade yale mthatha imali imbhekisele imali kwazi ukuwina ukhetho imali baba mase kuvotwa kukwazi ukuthatha imali yama drug dealer umuntu ozoba upresident athatha imali yama drug dealer ngoba akusala ndaba iqhamukepi sekufuneka ukhetho oluwiniwe okwakhe nje ukuwagada ukuthi avikeleke bengabe esewina ukhetho phela kodwa ithatha imali ifike nama suitcase hamba ishushumbisi ukuze awini uyaqala wena uzolwa nama drug dealers nje winte elwa kwi ground ephansi kakhulu kwi level ephezulu babona nje umuntu ophazamisa imovement kade ngisho nje last week ngithi even laba abalwela ukuthi abahamba abantu bokufika into akude kakhulu leyo bafethu ukuthi yenzeke uthi abahambe labantu bokufika baba bayakwazi ukushaya umshosha phansi ngekhathi zama elections kube khona imali abayifakayo kwabathile bayakwazi ukufaka inyuka eningi eyokuthi bakhona ngaphakathi lo mshikashiko olwa nawo wena awukho la ukhomba khona uphezulu la usuka khona kodwa komngqimi ungaze ulimali ulwa impo ngaseze wayinqoba uzolimali inamba yami 0798130260 mina ngifuna kube uwo onqobayo siphusha umshikashika wakho silwele wena kumshikashika wakho singakujudge kodwa into yenzayo inqoba kuyona vikeleke into oyenzayo kusho mina uKimbala njalo ngolosithathu ngisuke ngikhona e44 okireach eDamini sesiya kabili manje ngolosihlanu siya eDamini senza zonke insebenzo etsheni naseDamini ngomgqibelo bayahamba ngomgqibelo sekufika abanye futhi siyasebenza ebusuku ngesonto ekseni kuyahamba sekuzoba lula manje from now going forward because kunelinye iflat engilithengile lapha ngase garage khona elinye iflat engilithengile ngizonikhombisa nje maduze sisenza ama renovations ekulona yabo khona elinye iflat engilithengile uzothi makufike nje bonke abantu abalungele kuyeDamini maqedwe insebenzo yonke into sizoba nendlela yokuthi bakwazi ukulala khona ngiphinde ngo12 ebusuku ngiphindele kubona phinde kuphusha umuntu umsebenzi before bahamba khona iflat nje engilithengile ngizonikhombisa senziwa ama renovations akhona thank you so much igama ngophaka isibongonza bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into pakudakwe yini ngiqole phoqa imiza abafokazana ngothondo likamentshise ethuluza ngihambi nalo ngilifica emini cha buqalile kusazoshuba bakusangenzeka noma yini we my ngithanda ukubhubha ngithanda ure lapho nikhona ngicela niphephe kuvikeleke nina kuvikeleke abantwana benu kuvikeleke imisebenzi yenu niphephe kuvikeleke imoto kuvikeleke yonke into akuvikeleke nje manje and kuzokwenzeka ngoba sengishilo thank you so much bye bye